Me uru te katoa o ngā tūmomo toi ki raro i te maru kotahi. Koera te whakatau a te minita take toi a Chris Finlayson i te rānei. Hei tāna mā reira e māmāke ai ngā whakahaere e pāna ki ngā mahi toi i Aotearoa nei. Kia kotahi te puari, nei rā te whakatau kua puta i te arotake i ngā whakahaere a ngā tūmomo puari toi o Aotearoa. It's not simply a question of money, it's a question of coordination. And I'm very keen to see a coordinated approach to the arts in this country. I nai nei e whā ngā puari whakahaere, ko te kaunihera toi, te puari toi, te waka toi, me te komiti toi mō ngā iwi o te moana nui a Kiwa. Ka turakina, ka whakatūhia mā te rōpu te kaumā toru te puari hau e whakahaere, ko te tono kia whā ngā Māori, kia rua ngā mautere. Tā mātou ke, he kōrero tahi, me te puari matua o roto toi Aotearoa. Ki te aha, ki te whakatakoto i etahi kaupapa e pāna ki ngā mahi toi, o tira ki te pena i ngā pūtea, i ngā moni, ki ngā wāhi e tika ana. Engari nā te mea ka whakawhaiti ngā kaupapa toi katoa i raro i te maru kotahi, ka pēhia nei ngā kaupapa i whakahaere hia e te waka toi. Those members of the council who are Māori are able to continue to Wakatoa as a subcommittee, supplemented with external members if they wish. I ngā tau kua mahua ki muri nei, he ua te hūpeke atu i ngā taiapa o roto o toi Aotearoa. I tēnei wā kua hua whakamāmāhia tērā, ai te mea ko tahi noho te taiapa, hei peke tana mā mātau. Ko te whainga a te puari hau i nai nei, kia aro nui ake ki ngā kaimahi toi, me te whakawhanake ake i te ao toi o tēnei motu. Irina Smith, Te Karere.